vir AfriForum nadat die Konstitusionele Hof sy verlof tot appel oor die Kill the Boer uitspraak geweier het. Gratis televisiekanale soos die van die SAIK en ETV kry weer grasie oor die oorskakeling van analoog na digitaal. En welkom by die nuus in Afrikaans. Die EFF het die uitspraak van die Konstitusionele Hof verwelkom ten opsigte van AfriForum se aansoek om die Kill the Boer liedjie ongrondwetlik te verklaar. Die land se hoogste hof het verlof tot appel geweier nadat die Appelhof en die Gelykheidshof bevind het dat die omstrede struggle-lied nie op haatspraak neerkom nie. In sy oorweging van die aansoek het die Konstitusionele Hof ook tot die slotsom gekom dat die saak geen redelike kans op sukses het nie. Volgens die hof het Malema sy reg tot vryheid van uitdrukking gebruik. Die party het weer die liedjie op Menseregtedag gesing wat om die gramskap van Elon Musk en die Amerikaanse minister van Buitelandse Sake Marco Rubio op die hals gehaal het. Die EFF het in 'n verklaring gesê dat hy die bevrydingsstryd gaan voortsit en dat geen hof of reaksionêre mag die geskiedenis uitwis nie. Intussen het die minister in die presidentskap, Kombutso Ntshabeni, gesê sy sal haar nie uitlaat oor die Kill the Boer, Kill the Farmer kwessie nie, aangesien die howe daaroor beslis het. Sy het ook gesê sy het nie die brief gesien wat AfriForum aan president Cyril Ramaphosa gerig het nadat die EFF weer op Menseregtedag die lied gesing het nie. Ntshabeni het ook gesê die FSA het die reg om sy eie ambassadeurs vir ander lande aan te stel sonder om die state daarin te ken. Dit volg nadat die Amerikaanse Kongres vir Brent Bozell III aangewys het om Reuben Brigety in Suid-Afrika te vervang. US is a sovereign state, so they have the right to choose their own ambassador. They don't have to consult with us. Ours is when we receive the credentials, to consider the credentials and decide whether to accept and not accept them. And that is not a cabinet discussion, it's the responsibility of the Department of International Relations and Cooperations. And the court judgment came to say the singing of the song it has its context, is not inflammatory. It is part of the history of this country and it cannot just be washed away. And singing it has nothing, is not an incitement of violence, it's just a celebration of the struggles where we come from. And it's not unique to South Africa, it's across all countries that had gone through. You'll recall that the struggle for for the freedom of South Africa, including fighting the Boer who were oppressing the blacks, who were killing blacks, and kill the Boer, kill the farmer, was sang in that context. And today, as we speak in South Africa, we are a non-racial, united country with the protection of everyone. Die adjunkpresident Paul Mashatile het herhaal dat die regering nie die onteieningswet sal gebruik om liekraak op private grond beslag te lê nie. 'n Vraag oor grondhervorming was een van die wat Mashatile in die Nasionale Raad van Provinsies moes beantwoord. Mashatile is behoorlik gepeper met vrae oor die grondhervorming en die herverdeling daarvan. Dit te midde van toenemende diplomatieke en ekonomiese druk wat die Verenigde State van Amerika op die land plaas oor die onteiening sonder vergoeding wetgewing. There were those who were saying, oh, now we want to grab land from white farmers and other people who have had land before. What we are doing with the Expropriation Act is really to ensure redress, to ensure that those who were previously denied and land was taken away from them do have access to land in a legal manner. So there's no way you can have the law and the law allow you to grab land just haphazardly. This law is going to help us to ensure that we fast track land reform. Mashatile sê 11,6 miljard rand is op die mediumtermyn vir 844 grondeise bewillig. There are about 5,600 old order claims that are yet to be settled from 1998, which means it's 27 years that is outstanding. The Commission of Restitution of Land Right has indicated that they are able to settle not more than 300 claims per year, meaning that it will take 20 years to settle the older claims.
that within the department. When we are about to redistribute land, ensure restitution, sometimes we then get into difficulties of conflicts amongst communities and members of particular households and so on. So it does sometimes really hold us back. But we agree with you that we do need to move to a situation where we can now move in with new claims. 3 miljard rand is bewillig vir die herverdeling van 138.000 hektaar grond. More than 800 farms, not 800 hectares, more than 800 farms laying fallow. There's nothing happening with that farms. We already went through the reform processes, but it's laying there fallow. Nothing is happening. My question to you, very softly, Mr. Deputy President, how will you ensure that land reform in the future benefit those who have the skills and the capacity? The Ministry of Land Reform and the Ministry of Agriculture jointly need to be able to support these people because most of them will fall under the category of emerging farmers. If they don't have proper equipment and so on, they won't be able to utilize the land properly. But I agree with you that we should not allow land to lay fallow. Mashatile, wat ook die voorsitter is van die presidensiële watertaakspan, het vandag ook aangekondig dat 60 miljard rand geoormerk is vir die opknapping van waterinfrastruktuur. Die minister van Openbare Werke, Dean McPherson, reken dat 'n doeltreffende onteieningswet noodsaaklik is vir ekonomiese groei. Volgens McPherson het die regering nog geen grond onteien vir openbare gebruik nie. Hy het die eerste kwartaallikse vergadering met LER vir Openbare Werke in Polokwane, Limpopo, gelei. Limpopo het gespog met een van sy grootste infrastruktuurprojekte wat deur die provinsiale regering bestuur word, die Dikgere veldtog. As deel van die program word die oppervlak van 'n 12 km lange stuk pad tussen Gamaja en Polokwane opgeknap, wat hopelik paasverkeersvloei by Moria sal verlig. We have taken a decision that we would prefer to do our infrastructure in-house where state has got capacity. Support, as you have seen, our Dikgere program for yourself, wherein we have appointed staff, we have procured our own yellow fleets, and we are doing the work in-house. Hierdie is die eerste kwartaallikse openbare werke vergadering wat buite die Wes-Kaap of Gauteng plaasvind. Die minister sê hy is verbind tot die aanwending van die onteieningswet vir openbare gebruik. You cannot have economic growth without having an efficient and effective expropriation act. We cannot expropriate land for roads and for ports and for railways unless we have an act that sits behind that. We're very clear that we are in support of an act that achieves those goals. Volgens McPherson word eiendom wat nodig is vir Eskom infrastruktuur tans oorweeg. Gegee die stand van die watersektor in die land, is dit onwaarskynlik dat Suid-Afrika doelwit 6 vir volhoubare ontwikkeling in 2030 sal haal. Dit is volgens waterkenners wat ook meen dat 'n liggaam op die been gebring moet word wat die sektor moet reguleer. Doelwit 6 vir volhoubare ontwikkeling behels om teen 2030 universele en billike toegang tot veilige en bekostigbare drinkwater vir almal te bied. Van die kenners meen verouderende infrastruktuur en vinnige ontstaan van informele nedersettings plaas druk op waterstelsels reg oor die land. Onvoorspelbare weerpatrone wat gereelde droogtes en meer reën tot gevolg het, vererger die situasie. It would be good to find continuity because I think maybe 15 years ago we had a good plan to try and make strides to meet some of the SDG 6.1 goals, but changes in ministers means that some of the good technical ideas that were there have not been implemented or have been delayed or have been given to contractors and things haven't moved and we've spent the money but we can't show anything for it. Ten spyte van die vertragings het meer huishoudings nou toegang tot water in hulle huise.
Maar volgens data van Statistieke SA kry 3,4% van alle huishoudings steeds hulle water van riviere, strome, fonteine, damme of stilstaande water. We also know that with regards to the energy crisis that we've had, water could be one of the crises that we can suffer if we're not looking after the water bodies, the cleanliness, as well as getting water into the households. But the important work that needs to be done is obviously in the infrastructure side, where infrastructure constantly has to be refurbished or renewed, as well as the installation of new infrastructure. Die nasionale tesourie begroot 156,3 miljard rand oor die volgende 3 jaar aan water- en sanitasie-infrastruktuur. Munisipaliteite se waterskuld is ook 'n groot probleem. We have a culture of non-payment, which we have inherited from the apartheid system, which was a tactical move to demand better services from the then government. That culture has followed through. So we're using water, we're not paying for it. We're using water in a wasteful manner, and most municipalities struggle to account for how much water everybody is using to manage. Die tesourie sê planne is in plek om 'n onafhanklike ekonomiese reguleerder in plek te stel om billike pryse en volhoubare bestuur van waterdienste te verseker. Die regering sê ook hy is besig met hervormings in die spoor, energie en watersektore. Europese leiers by 'n beraad van die sogenaamde koalisie van gewilliges is dit eens dat dit te vroeg is om sanksies teen Rusland op te hef. Leiers van 30 lande, insluitend Frankryk, Duitsland en Brittanje en die NAVO-leier het in die Franse hoofstad opnuut hul steun aan Oekraïne toegesê. Die VSA het nie die beraad bygewoon nie. Rusland dring daarop aan dat westerse sanksies opgehef word voor hy instem tot 'n Amerikaans gesteunde Swartsee wapenstilstand. Die Russiese president Vladimir Putin wou nie byt aan die skietstilstand ooreenkoms bemiddel deur die VSA en Saudi-Arabië nie. Hy het wel eergister ingestem tot 'n wapenstilstand in die Swartsee en die opskorting van aanvalle op energie-infrastruktuur. Sy nuwe voorwaardes is egter dat westerse sanksies soos teen Russiese voedsel- en kunsmishandel opgehef word. Oekraïne se bondgenote beskuldig Putin daarvan dat hy speletjies speel met die vredesamesprekings. Die Withuis werk reeds volgens berigte aan 'n plan om sanksies teen Rusland te verlig, maar Europa is skepties. Now is not the time for lifting of sanctions. Quite the contrary, what we discussed is how we can increase sanctions to support the US initiative to bring Russia to the table through further pressure from this group of countries. No lifting of any kind of sanctions until Russia will stop this war. And I think more pressure on it, more packages of sanctions. This is important. The second point, as you said, Kira, that new packages to transfer Ukraine. Frankryk het bykomende weermagsteun van bykans 40 miljard rand aan die Oekraïne aangekondig, insluitend missiele en krygsvliegtuie. Ander bondgenote sal na verwagting binnekort hulle hulppakkette aankondig. Die finale sperdatum om van analoog televisie na digitale tegnologie oor te skakel is weer opgeskort. Ons het meer hieroor net hierna. Die finale sperdatum om van analoog televisie na digitale tegnologie oor te skakel is weer opgeskort. Die migrasie moes teen 31 Maart plaasgevind het. Die Pretoria se Hooggeregshof het dit opgeskort hangende die uitspraak van 'n hersieningsaansoek waarin die wettigheid van die datum betwis word. ETV, Media Monitoring Africa en die SOS-koalisie of sogenaamde Ondersteun die Openbare Uitsaaiwese koalisie het die dringende aansoek gebring. Daar word aangevoer dat die regering nie sy onderneming nakom om uitgebreide openbare konsultasie te doen voordat die datum vasgestel is nie. Die applikante voer ook aan dat die regering nog nie naasten by die proses voltooi het om genoeg spesiale dekodeerders voor 31 Maart aan behoeftiges te versprei soos vroeër beloof is nie. Die Hooggeregshof het in die guns van die applikante beslis. Die hof het bevind, indien die applikante se hersieningsaansoek geslaagd is, sal miljoene Suid-Afrikaners sonder enige toegang tot televisie-uitsendings hê.
kyk hoe die markte om 8 uur vanaand vertoon het. Bafana dalk nie gestraf oor die Blabs Vrydag teen Lesotho nie en die Blitsbokke afrigter praat oor môre se wedstryd teen Uruguay. Bly ingeskakel. Die voormalige bestuurshoof van die Suid-Afrikaanse Sokkervereniging, Dennis Mumble, sê nalatigheid deur SAFA-administrateurs het gelei tot die Tebogo Mokoena-sage en die wolk van onsekerheid wat oor Bafana hang. Mokoena was nie verkiesbaar om vir Bafana te speel in verlede Vrydag se 2026 FIFA Wêreldbeker kwalifikasiewedstryd teen Lesotho nie. Bafana kan met 3 punte beboet word oor die besluit om Mokoena wel in te sluit. If that system is still in place, there are 2 people responsible for that. One is the head of delegation. In the head of delegation's report, there is a form that we required for the head of delegation to complete, which includes the cautions and the expulsions of players so that they can keep track. En is waar ons volstaan vir vanaand, 'n mooi aand verder. Totsiens. Dis tyd vir die weer. Goeienaand, hartlik welkom. Vir vandag sien ons reën word verwag oor groot dele van die land. Sien 'n 60 tot 80% kans vir reën in noordoostelike dele van die land. Andersins mooi weer langs die Weskus. Vir môre die reën steeds voor. Ons sien miskolle môreoggend langs die plateaurand, 'n 80% kans vir reën in Gauteng, Noordwes. Sien ons ook in dele van Mpumalanga en in Vrystaat en dan sien ons ook 'n 80% kans vir reën in die Oos-Kaap. Vir vannag is daar 'n waarskuwing uitgereik, 'n geel vlak 2 waarskuwing vir ewige donderbuie wat dan verwag word in dele van Limpopo, Noordwes, Gauteng, sien ons ook in Vrystaat en dan in Mpumalanga met dan swaar reën wat dan verwag word in dele van KwaZulu-Natal. Vir môre steeds 'n geel vlak 2 waarskuwing wat dan uitgereik is vir swaar reën wat verwag word in Gauteng, Noordwes en dan sien ons ook in dele van Mpumalanga en dan Vrystaat, dan sien ons ook daar is 'n waarskuwing uitgereik vir ewige donderbuie, 'n oranje vlak 4 waarskuwing wat dan uitgereik is in dele van die Oos-Kaap. Sterk wind word dan verwag langs die Ooskus en dan sien ons swaar reën word dan ook verwag in dele van KwaZulu-Natal en dan toestande bevorderlik vir ontstaan van weggolfveldbrande word dan verwag in dele van die Noord-Kaap. Ons kyk nou na ons minimum en maksimum temperature. Ons sien dit is nat in Gauteng, Pretoria 15-22 en dan Johannesburg 13-20. Ons volgende provinsie is Limpopo. Ons sien dit is koel in gedeeltes van die provinsie, maar ook nat. Lephalale 20-27, Tabazimbies 19-26 en Burgersfort het 'n maksimum van 28. Mpumalanga, Mbombela 18-27, Mkondo 16-22 en dan Ermelo 'n maksimum van 20. KwaZulu-Natal enkele buie en donderbuie, Vryheid 16-22, Kokstad 29 en Port Shepstone het 'n minimum van 18 en 'n maksimum van 24. In die Oos-Kaap, Komane 12-25, Mthatha maksimum van 24 en dan Willowmore 11-24. In die Wes-Kaap baie mooi weer en sonnig. In Klein Willem met 'n maksimum van 31, Lensburg 13-29 en dan Mossel Bay 14-25 in die Noord-Kaap, Springbok maksimum van 29 en dan De Aar 'n maksimum van 28. In die Vrystaat, verspreide buie en donderbuie, Frankfurt 14-19 en dan Bloemfontein 15-26. Ten slotte Noordwes, verspreide buie en donderbuie, Potchefstroom 16-22 en dan Schweizer-Reneke dan 'n minimum van 16 en 'n maksimum van 24. Dit is dan al van my en die weerdiens, 'n rustige aand verder.